Hay mga kakisaw, karong adlaw gisubok ko ni Madam nga mopalit og lechon para ihanda sa bag-ong tuig. Ania kita karon sa baligyaanan sa lechon. Atong pangutanon si Kuya, Kuya, namay lechon kanang nagtangag og mansanas Kuya? Kani ma'am, okay ra ka ni? Hoy, Kuya! Mura man yung taon nagway togi mong lechon, Kuya. Uy, dako man kayo nag-eye bags. Mura man taon nagikan og night shift, Kuya. Kani ma'am, okay ra? Hoy, Kuya! Ukawasan na inyong lechon, Kuya. Una ninyo aslon, Kuya. Uy, maluoy in taon mo, Kuya. Kani ma'am, mao na niya manggipangita. Hoy, Mariusip, Kuya, in taon. Mariusip, ninyo, Kuya. Ayaw pugsa ninyo inyong lechon, Kuya. Pasay na sa ninyo consent una ninyo litsonon, Kuya. Uy, Kuya, kanang chill lang nga lechon. Kani ma'am, chill kay ni tanawa. Baangas ka. Ka-chill ana, Kuya. Uy, ka-chill anang lechon na, Kuya. Nagantipara pa man na. Kanang wa magantipara, Kuya. Sige, atong tangtangon lang ti para, kani, tanawa. Hoy! Kuya, anang lechon na, Kuya. Gitugnaw man na, Kuya. Fashionable kaayo ka, Kuya. Oo, creative man ta ma'am. How about this? Hoy! Unsa man na, Kuya? Mura man nagsi Heart Evangelista nga lechon. Ka-fashionista pa. Di ko ana, Kuya. Kay mahal na for sure. Kanang one price, good for two, Kuya. Buy one, take one ba? Nata na, kini. Hoy, Kuya Pastilan! Gilove man na, Kuya. Uy, maimperno taan ng duha, Kuya. Kanang dili ingon anak ka hot, Kuya. Uy, grabe. Maimperno man sa taan na, Kuya. Kani ma'am. Unsuwa! Kuya! Kuya, uy, gikan man na sa imperno nga lechon, Kuya. Huwag kay gikan sa imperno, Kuya. Ayaw na, Kuya, kay dili na pwede, Kuya, walay. Kani ma'am, unsa man ni? Hoy! Gajoke ra ko, Kuya. Hindi ko ginahan anak, Kuya. Kaning akong sunod ma'am, tanawa. Tanawa ni. Hoy! Si Satanas pa na, Kuya. Ayaw anak, Kuya. Uy, makahandok man sa Kuya. Di ko anang lechon nga Satanas, Kuya. Hoy! Maugtas ko rin mo, Kuya. Wa kay di hay out of this world, Kuya. Ayaw nang gikan sa impyerno, Kuya. Kani, kauyon dyan ka ani. Hala, Kuya! Avatar man ang imong lechon, Kuya. Uy, hindi ko anak, Kuya. Sobra na ka out of this world. Akong buot ipasabot, kanang naay laing flavor. Kani, duha dyan yung flavor. Kuya, di ko anak kay hybrid na nga lechon, makadaot na. Akong gusto, kanang caught from the wild. Naatay caught from the wild ma'am, kini. Hoy, Kuya! Layo pang eleksyon di ko anak, Kuya. Kay naidaghan anak diri sa Pilipinas. Ilisi dayon, Kuya. Kay masuko si Madzama na. Naglagot na ko nimo ma'am ha. Unsa man, mapalit ka or dili? Last na lang jud ka ma'am, ha? Kini, tanawa ni, kini, tanawa. Asa daw, Pi? Kani. Di man maklaro, Kuya, ang picture, Kuya. Uy, nakailang picture, Kuya. Kay di ko ka-appreciate, Kuya. Unsa man ning assistant ni Madzam? Uy, makalagot juicy ba? Kini. Hoy, Kuya! Dinosaur man ang lechon, Kuya. Uy, mahadlok man sa tamukaon, anak, Kuya. Sa ni good for 7 days or good for 1 month. Nahala, kana akong paliton. Bahala, nagmuraglig dinosaur, Kuya. Nagpila man sad na, Kuya. Masing mahal na. Kana lang akong na 50% discount, Kuya Bing. Kana lang. Mahal gini ma'am. Naapod ko'y na ay 50% discount. Kini, tanawa. Hoy, Kuya! Uy, Kuya, inuunsa man na imong lechon, Kuya. Mura man manananggal, Kuya. Pero, Kuya, di ko anak, Kuya, kay murag tambok man na puros, Kuya. Di ko anak, Kuya. Akong gusto kanang non-fat. Di ara. Lechon! Ka, Kuya! Di na lang mapalit na imong mga lechon. Uy, adto na ko. Kay daot kini imong lechon. Away na naay ma'am. Unsa man, mapalit ka or dili? Kay patigbasti ka o niya akong lechon. Oy! Mario si Madam!